Nirka hejmarek shi dermanen hestiar bonechweshan liranede heta pench katkan bilin buye. Peka raporen belav buyi linavkwe irane hinke dermanen heuche envek ensolinu alava bihistin u diafragma destkirda dil bi sedema alikarine kirina hikumi bo haverde kirina van bi nircha azat li bazaretine firotin u nircha van derdora pench kat bilin buye. Her visa birinch ku giring tring khwarina khelke iraneye. Her kilo derdora 400,000 tumeni tefirotin u edikaten hejar nikarin bi kasa heuche ve khwarine jibozaroken khwe bikirin. U khelke hejar roj bi roj shiana kirina heuche hien khweyen dest peki jiji destiden. Ev yeki ale halekede yeku rejima İranê li sala 2025 de zedetir ji milyardek dolar. Ali Karidaye. Hizbullah'e u berpisif banka ayendeye binave Eli Ensari zedetir ji 7 milyon pond li Britanya'ye de milk bi dirafe dizi ye khelke İranê kiriye. U ti le persinek ji jivine hatiye kirin.